guys, welcome back to my YouTube channel. So tini hingga ang Guwahati o firogoi tongo nogo faimani. Tini ni date hingga 1 November hingga ang vlog robo khaise ya kedegma hingga ba khaina hima songmani ya han gisa video sakmani gan rok no phunogi risinai yang thepawi gan rok enjoy khaidi. 40 minutes flight gamani pore tapok finally Guwahati o landing ha katapok ang ani busy o thangi tongo an logi rok pai ken rok nai doni an blog no payasak ang kisa guri mani funuk nai beshi guri ya kisa guri mani gyamong gesang thangmani din ni ta no onog ni Guwahati thangmani din ni hingge amo hingge 4 tarik November ni jeng tabo gisa ongkhar laijak beraimani bijibo tongoi sheleya de pa hingge beraimani ongkhar laila hanta sheler mani bagina loge rok pai hingge norok jeng boro thangai tong norok o blog no naila hingge na shinai norok nai tongdi payasak ang blog hangge this khaimaliya these days khaise ya butuk la ha hingge norok o blog kisa video khaimano pon norok enjoy khaidi. Finally jini location also paila Brahmaputra viewpoint ko naga de Belle viewpoint tele nai thog jaga hai pana jengti kisa kaha expect khaimani boke bor phaimani bela excited engjakta amosi sok phaimasi asik je expect khaimani sik nai thokli ang kapa joli jagi tongbo yang ke Brahmaputra yang si kaha ke nungsa gata aro ke viewpoint hai kalai to Valley viewpoint from si photo book ke kaisa pa kaha ke phai manak ma phak ma serasa ajogai photo rok pusak palila jeng tabong ke borok ro kabang ma phaibela orok jagan photo bujaga ni bagi phaibe borok rok kabang ma ge jeng tabok tis thangai sinai chini uber bu phaila ha tabok uber ro ka sawi thangai tongpila ha firogoi tongo bijiwo bobu jole jagai tongo omo jaga sikol sara nai ni bagi sisang hasal marang wis khai phaioi night to nito boni khub dekhna bolo how was the place ko bai phansi salio bozo le jakmani ge jenta bo firok mitong gandro kisa lama rock enjoy khaile di blog ni through day hingge amo hingge 7 tarik November ni chungki sa fancy wa thangai tonglai shelero he hingge amo hingge ang nai thoksa kai kisa video ma khaila norong no phunuk ani bagai ang fancy bazar to norong no phunuk yang nai te ni te oino din ro ko sal ro ko phai kaha ga norong no fancy phunuk nai ang norong no kaha ge phunuk jaya ko kisa flip phala kisi phunuk ja ong ka amo ke ang light nai thoksa ga si video khayo kisa bridge o omo hingge 9 November ni chini Korecha Pro Food Festival nga hingge jengbo kisa nailai gra hi thangmani ta paije tei wo tis painai la ha bini baksa buksu ni ge paijak sing baila table rok khali or si sing ge sok pain ke nono jeman sak phun nai je paya no आप लोग बना सकते हो ठीक से तुम खाओगे बोलो ठीक रहेगा नहीं an logi no punya phairomani bot tumaro ki video jak tong nai bedi to no ro kisa কালকে লিখো বাইরে এটলিস্ট খানা কল হয়ে নেবে যে কথা খামা না gari ka mo tam phal ja bro paila ho tam saran asi ba ke no menara thank you
Ay, ano, looking beautiful. Hi, Hingari to. Hi, Hingari. Ay, hi, Hingari ko. Binblog ko ka na yun ba? Hello. Gate ini bagai ani blog or no pais nai norok pahang zaka kisa comment kai sabai ji